tempat yang jauh sekitar puluhan ribu kilometer dan bertemu di Masjid Allah yang mulia ini. Kita harapkan mudah-mudahan puasa kita pada siang hari ini pada bulan Ramadan dan tarawih kita menjadi sebab kemerdekaan kita dari api neraka. حقيقة أن الهدف الذي نأتي من أجله أمر عظيم وهو المسجد الأقصى وفلسطين الأرض المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. المسجد الأقصى آية في كتاب الله وأحاديث نبوية كثيرة منها لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، منها أنه له مسجدين وثاني مسجد بني في الأرض. أيضا المسجد الأقصى لم تحدث معجزة الإسراء والمعراج ولم تفتح أبواب السماء إلا في المسجد الأقصى، والأنبياء اجتمعوا وصلوا في المسجد الأقصى بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسجد الأقصى ليس كأي مسجد من مساجد الأرض. Terus terang kedatangan saya ke tempat yang mulia ini untuk satu perkara yang besar, untuk satu isu yang besar, yaitu ingin menyampaikan tentang Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Jadi ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang satu perkara yang besar. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah awal qiblatain, kiblat pertama umat Islam sebelum para sahabat diperintahkan salat menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Para sahabat lebih dulu diperintahkan salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis juga merupakan masjid yang kedua yang dibangun di atas permukaan bumi ini. Dan di antara keistimewaan Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para anbiya dengan diimami oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمسجد الأقصى مكلف قبل اليهود تعالى الله عليه، فأنتم تستطيعون أداء فريضة الحج في المسجد الحرام وأداء العمرة، وتستطيعون زيارة المسجد
يريدون أن يهدموه قاموا بالطوفان الأقصى ليعلنوا عن بدء تحرير المسجد الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023 وأسروا أحياء من الجنود وقتلوا الآلاف وغنموا الأسلحة والرشاشات والسيارات الحديثة. فكانت 7 أكتوبر هذه هزيمة شر هزيمة بالنسبة لليهود. Dan berangkat dari hal tersebut, saudara-saudara kita di Gaza, para pejuang kita di Gaza yang melihat bahwa Masjidil Aqsa sedang dimusnahkan, bahwa Masjidil Aqsa sedang dirobohkan, kemudian mereka melakukan satu operasi besar yang disebut dengan operasi Total Al-Aqsa, di mana pada tanggal 7 Oktober 2023 para pejuang kita akan menyerang pemukiman-pemukiman Yahudi yang ada di sepanjang atau pinggiran jalur Gaza, dan kemudian mereka menawan ratusan orang Yahudi. Mereka menghabisi sejumlah tentara Yahudi, mereka menawan, mendapatkan harta rampasan perang, dan peristiwa 7 Oktober tersebut merupakan kekalahan yang sangat besar bagi Israel sejak mereka berdiri dari tahun 1948. لذلك أراد اليهود الانتقام فقتلوا ما يزيد على 50,000 من النساء والرجال والأطفال وجرحوا ما يزيد على 100,000 ودمروا 95% من غزة. المستشفيات دمروها، المدارس، مراكز المياه والكهرباء، الكنائس، المساجد، المقابر، الشوارع، البنايات، وحاولوا أن يهجروا أهل غزة إلى الأردن وإلى مصر. Dan sebagai bentuk pembalasan dendam dari peristiwa 7 Oktober tersebut, orang-orang Yahudi kemudian melakukan pembantaian yang luar biasa. Mereka membom rumah-rumah sakit, mereka menghancurkan masjid-masjid, mereka menghancurkan sekolah-sekolah, bahkan gereja pun tak luput dari serangan mereka. Ini semua dilakukan dengan satu tujuan, yaitu mengungsikan atau mentahkirkan, mengeluarkan para penduduk Gaza keluar dari jalur Gaza agar mereka mengungsi ke Mesir, ke Gunung Sinai Mesir, dan ke Yordania. لذلك غزة الآن بدون مدارس وبدون مستشفيات وبدون مساجد وبدون شوارع وبدون مياه وبدون كهرباء إلا ما بدأ به من مساعدات بعد وقت إطلاق النار. Dan karenanya sekarang kondisi di Gaza itu sangat menyedihkan. Saudara-saudara kita di Gaza hidup tanpa makanan, tanpa air, tanpa rumah, tenda pun tidak ada. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini, karena mengadakan data senjata, ada beberapa logistik atau kebutuhan yang masuk, tetapi hal itu sangat sedikit dibandingkan kebutuhan yang mereka butuhkan. والمجاهدون في غزة قاموا بواجبهم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل ترهبون به عدو. وأهل غزة صمدوا وثبتوا على الأرض ولم يهاجروا. المرأة تفقد أبنائها، يستشهد زوجها، يستشهد أخوها، فترفع يديها إلى السماء وتقول كلنا فداء من أجل الأقصى، كلنا فداء من أجل القدس وفلسطين. ماذا نريد من أهل غزة أكثر من ذلك؟ Dan para pejuang kita di Gaza telah melakukan tugas mereka, untuk membela Masjidil Aqsa. Mereka telah berdiri di front terdepan melawan penjajahan Yahudi. Mereka telah menyiapkan senjata-senjata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai kemampuan mereka untuk membuat takut para musuh-musuh Allah Subhanahu
dibom oleh mereka yang dia keluar menengadahkan tangannya kemudian berkata, "Ya Allah, saya ikhlaskan semua anak saya sebagai tebusan terhadap pembelaan Baitul Maqdis." لذلك أهل غزة يقولون لمسلمي العالم: نحن ندافع عنه، ندافع عن الأقصى، نسعى لتحرير الأقصى، فماذا تقدمون لنا يا مسلمي العالم حتى نصمد وحتى نثبت على أرضنا وحتى نعمل على تحرير المسجد الأقصى؟ ألم يقل الله إنما المؤمنون إخوة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ Dan saudara-saudara kita di Gaza sudah melakukan tugas mereka, tugas yang seharusnya itu merupakan tugas kita bersama, tugas membebaskan Masjidil Aqsa. Akan tetapi mereka sudah menggantikan kita, mewakili kita melakukan proyek pembebasan Masjidil Aqsa. Dan pada hari ini mereka menyuruh kepada kita semua, wahai umat Islam, wahai umat Islam di Indonesia dan di Aceh khususnya, kami sudah melakukan apa yang kami sanggup, dan tugas kalian adalah membantu masyarakat Gaza untuk tetap bertahan di tanah air mereka agar mereka tidak diungsikan atau diungsikan secara paksa keluar dari jalur Gaza. الشعب الأندونيسي بحمد الله لم يقصروا عن فلسطين. رأينا على الشاشات الجزيرة وغيرها وجبات الطعام السحور والفطار في ساحات المسجد الأقصى المبارك. رأينا أيضا صناديق الأغذية وأكياس الطعام والمأكول تدخل إلى غزة. رأينا أيضا سيارات إسعاف تدخل عن طريق الكنار البين عندكم، جزاكم الله خيرا. المستشفى الأندونيسي الذي دمره اليهود معه 35 مستشفى ما زال أيضا قائما في غزة، إن شاء الله يستعين إن شاء الله بدعم المسلمين إن شاء الله. Dan berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyanil marsus, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang tersusun rapi, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang antara satu dan lainnya itu saling menguatkan. Alhamdulillah kita umat Islam di Indonesia dan di Aceh khususnya telah memberikan bantuan yang sangat banyak dan besar terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Kita bisa melihat di TV atau siaran Al Jazeera ada paket-paket buka puasa di Masjidil Aqsa, ada paket-paket sembako di kota Gaza, ada ambulan, ada rumah sakit, ada bantuan-bantuan dari lembaga seperti KNRB. Bahkan yang lebih membanggakan, ada rumah sakit di Indonesia di jalur Gaza daripada yang sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Karena memang mereka menghancurkan lebih dari 35 rumah sakit di jalur Gaza. وأنا أبشركم إن شاء الله بأن نهايات اليهود قريبة جدا. قد تحدث بعض العلماء أن نهايتهم ستكون في عام 2027. حتى بعض المفكرين منهم والمحللين من اليهود أنفسهم قالوا أن دولة اليهود لن تصل إلى سن 80، عمرها لن يصل إلى العام 80، ستهدم وتنهزم وتتلاشى قبل سن 80. Dan saya ingin menyampaikan berita gembira bahwa para ulama kita mengatakan bahwa negara Israel tidak akan bertahan lebih dari tahun 2027. Insya Allah biiznillah negara Israel akan bubar pada tahun 2027. Kenapa? Karena prediksi ini yang pertama adalah prediksi para ulama, istighfar para ulama dalam Al-Quran Karim. Kemudian prediksi ini